pudawa leli ai bukla le se pone he besara lele sola lele tawba tawba do ya da kamu bu he bola kira do puta de la ta malare awas ki ne le youtube ko sa wele ko me kira ba ke ane ta do ta ge le ho ne youtube puta boklai to ta ge de po de ma ke la ja pa la ka te ne jar ga de po achi puta kamu bor ga ne la ora ne bella de ta do ya kita la me la le puto we do ga ne ka jane rivi ke wa de ga ne bukla ha ja kita la de ta Ini dah ini pekerjaan kita kamu nak pergi ada nui lah kalau saya orang ni kau ada budak wajib nak ke besar lele salah ada lele pekerjaan huwe budak wajib lagi. Betul ni lele huwe thade wajib lele menyala begitu kamu tajan ni nak. Tanya. Beautiful day. Gasu. For you, what's I wasn't even going out tonight, but boy, I need to get you off of my mind. I know exactly what I have to do. I don't wanna be alone tonight. Look at the wedding. I'm not the wedding. What the name? मेरे का बंदे लोग बच्चे लोग वाले बच्चे ले भाई क्या बच्चे लोग ये जुआ कुछ लोग है बच्चे पलवाड़ी से चले पलवाड़ी ले आवा ना बुआ पलवाड़ी Is your child, grandchild, or child having thoughts of harming themselves or others? kalau kau jalan tebo Out of control at home? Is your behavior disruptive at school? Kau wilai pakai web pun ni jalan web pola makan lagi web ni. Ini lewe kan web ni jadi pola web mah. Lewe yang lo tu lewe kan ni pagi yang balik dah web ni. Jadi jika lele itu betul betul ofisial kan. Kami cakap puan. Kita tu dah ada kalau di sana pada awal. Awal ni lalu web patola lalu. Ada waktu wale Amerika. Dia lalu Amerika lah. Lalu Amerika pada lah. Bukan ada Amerika pula. Kita lah dari Amerika pada lah. Kau pakai kau ni dah wale. Dah tu mereka rakhi dah tu deh ni kalau lama tu bambat dulu muka ni. Boy, ay happy afile awa wesi pawe ramenya kulli ha sinya ju kalawar bawa dawe ne bawa na ke jak ba ke wila de kalawar pala jem mala jane ai Continue straight, then use the right lane to take exit 8B to I-94 East. de bate wila wila bade jana ke jatu lor khajla ta lagai ade ba mel prala jale ta ko bude baba ya ki Take the exit, then keep right onto US 12 East. Use the right lane to keep right onto US 12 East. Then continue onto I-94 East. Continue onto I-94 East. Awak tele message speak loli tele hali lori awak kan loli USA phali lori wah hi kecil ko na kalau awak kecil ko kalau awak lah pakinya kecil ko kalau awak kecil ko kalau
le mo ko la ne ke ka la wa wi bu ma ta u le ke ko dum ba ko ka la wa ke ko ni ka ti ku nu kla na da bu da we je na ka tu ba chung sa su pa ba so ke ja la de lo cha mi ya le ke pa ba da ka ni le me lo bu ka ma hala ha ya ti to la pa chan na ke no bu le ka bu ma ha lu bu da bi po ko ma ke au ya be le ku to we to di sa cha pa khi cha pa khe na sa tha chi mo kha sa se yi ba ki pa khi cha pa ke amo apa se yi ba on kai pa ke le ma lo ta le la le wi le ma lo ta do ne do go do chali se tu mu ko se ba ne su pa wa ma kha kan lan ye je men na kare hatre wa ki bun ti ba le ye ji ki hora ki ka kli mo ta li ja ha ole mere kana ba juple khaple diso jaba da utan na ja sinya ba me lo ba ta la ta de bara u ja ta la ya ole hi pata ka kam chena da bu da wa hab jane su di jane su chan na la kam chen le bu tu le ta ka lu la da bu da wa awa thi lo ka sale khi ta ka na awa कोले कोशिश करने चलो साजे ना मासु बचो वे बचो वा को ना बचो वे